Bisnok Festival, ikan sa Hipolito Boquecosa Memorial National High School. Contingent number 4, Hipolito Boquecosa Memorial National High School. Ako ang bahana na umuutan, tumalon kong tanan, ang gusto sa aking asawa, kahiyuntis kiling at di manuntan. Atong tumanon kung sa'y request niya. Bangga! Gusto ko mangga. Mangga? Oo, bangga. Dali na tanan mangitan mangga para sa aking asawa. Dali na tanan mangitan para malipay siya. Kaaslong! Salamat lakay. Balot! Gusto ko balot! 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 Asa ka balot? Pagkita na kay balik ako kanino. Sa kanino balot na lamian yung kayo. Manong, 5 baluts. Martina darling. I changed my mind.
That was contender number 4, Hipolito Boquecosa, Memorial National High School.